Zdravo dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas pripremamo staru tradicionalnu jelo šljivopitu. Od sastojaka potrebno je 700 g šljiva, 100 g šećera, orasi i škrob. Šljive poredamo u tepsiju. Dodamo vanilni šećer. Zatim šećer posipamo po šljivama. Posipamo škrob preko šljiva. Pečemo na 200 stepeni pola sata, ovisno o jačini rerni. Na kraju možemo dekorisati orasima. Recept je spreman, ako vam se sviđa ostavite like i komentar.